Mizera. Ona je napisana studentkinji Idi Lotringer u Beču za vreme revolucije 1918. Kao oko mrtvaca jednog sjaja oko našeg parka bednog fenjeri. Da li noć na tebe svilu prospe, jesi li se digla među gospe? Gde si sad ti? Voliš li još noć u ulice, kad bludnice i fenjeri stoje pokisli, a rage mokre parove vuku u kolima ko u mrtvačkom sanduku što škripi? Da nisi sad negde nasmejana, bogata i rasejana, gde smeh vriji? O, nemoj da si topla cvetna, o, ne budi sretna, bar ti mi ti. Po izbijanju Prvog svetskog rata, Crnjanski biva mobilisan u austro-ugarsku vojsku. Rat provodi u Galiciji i Italiji. Oboleo od kolere, uspeva da preživi i bude pošteđen kasnijih direktnih vojnih sukoba u Srbiji. Pod velikim utiscima ratnih strahota piše poeziju i započinje Dnevnik o Čarnojeviću, za mnoge kritičare naš najbolji roman o Prvom svetskom ratu. Smejemo se mi, a šta smo videli, krvave delove tela, noge otpale, operacioni sto, tako dalje. A naročito Srbijanci koji su imali teškoću zbog zbroja, dekada, tako dalje, pa to sve znamo. Ako bi se u stvaralačkom opusu Miloša Crnjanskog moglo govoriti o nekom poetičkom jezgru ili možda matičnoj ćeliji tog opusa, to bi svakako mogao da bude njegov prvi objavljeni roman, kratki roman Dnevnik o Čarnojeviću 1921. godine. U ovoj knjizi se po prvi put susreću u opusu Miloša Crnjanskog možda dve ključne figure, na jedan simboličan način dve ključne figure njegovog opusa. To su Odisej i Don Kihot. Odisej kao povratnik iz rata kod Crnjanskog zapravo upućuje na onaj rad istorije, na ono ratno iskustvo koje je uvek prisutno u njegovoj prozi, od Dnevnika o Čarnojeviću pa do druge knjige Seoba i kasnije knjige kod Hiperboreca. Znači Odisej kao povratnik iz rata, kao nosilac jednog teškog, obespokojavajućeg istorijskog iskustva, lutalica koja traži svoj izgubljeni zavičaj. Ova druga figura koja se susreće sa Odisejem, to je figura Don Kihota. Don Kihot je nosilac onog fikcionalnog, onog utopijskog, onog što predstavlja neku vrstu kontrapunkta radu istorije. Susret ove dve dimenzije, istorijske i ratne, i s druge strane ove utopijske, fikcionalne ili, ako hoćemo reći, intertekstualne, je po prvi put uspostavljena kod njega u Dnevniku o Čarnojeviću i kasnije će nastaviti da bude prisutna sve gotovo do romana o Londonu. U jednom od svojih poslednjih intervjua i sam Crnjanski je rekao da je romanom o Londonu zapravo zaokružio onaj poetički luk koji je upravo počeo Dnevnikom o Čarnojeviću. Čak naslovi ovog prvog i poslednjeg romana Miloša Crnjanskog se negde na jedan specifičan način sustiču. U Dnevniku o Čarnojeviću jasno se vide, kažem, taj poetički horizont, taj smisaoni vidokrug njegovog celokupnog dela, koji jeste u znaku odnosa prema ratu, prema istoriji, prema izgnanstvu. U tom delu se otvaraju pitanja nacionalnog i individualnog identiteta. U tom delu se problematizuje pitanje žanra, koji će uvek ostati kao jedno veoma prisutno poetičko pitanje Miloša Crnjanskog. Tu je možda najočiglednije to avangardno iskustvo, to avangardno preispitivanje žanra, konvencija žanra. Ovde se naravno ne radi samo o preispitivanju neke književne konvencije. Žanr je jedno mnogo šire pitanje koje se tiče odnosa prema stvarnosti, prema istoriji, prema jeziku. Sve je to uvek na neki način problematizovano u svakom od proznih, ali i poetskih dela Miloša Crnjanskog. A došli smo mi iz ratova, iz tuđine, skupili smo se tu gde? U kafani Moskva. Ujević, Toša Manojlović, Sibe Miličić, ja, Rastko. To nije isti svijet. Znate, mi smo bili sasvim drugi ljudi nego Dučić i Rakić u diplomatiji, u ratu. Oni su govorili o jednoj Srbiji koja je bila završila rat. A mi smo bili Beograd koji je odpočinjao posle rata. Zato ja zovem tu moju književnost uvek posleratno. Nas je naročito uvredilo onda od Bogdana Popovića što je iz Kerliće tako govorio sa prezirom, recimo o Disu. Međutim, za nas je Dis, Pandurović,
To su bili uskokovi, to su bili za nas pisci koji su bili pravi Beograđani onoga doba. Međuratni period u kojem Miloš Crnjanski počeo da stvara mi nazivamo dobom književne avangarde. Ako se avangarda, međutim, ne shvati isključivo kao težnja ka ekscesu, ka ekskluzivnosti, kao novatorstvo, negatorstvo i pobuna, već kao pokret koji od književnosti i umetnosti ponovo traži da ide ispred života i da ga vodi, onda je delo Miloša Crnjanskog u punom smislu te reči delo avangardnog pisca. Miloš Crnjanski se odelio od one predratne tradicije esteticizma naše moderne i odabrao svoju tradiciju koju će slediti, a to je tradicija našeg romantizma. U romantizmu Miloš Crnjanski video je onaj prelaz koji se događa u svakoj kulturi, a to je prelaz sa epike na liriku, sa kolektivističkog na individualistički kulturni obrazac. U tom našem romantizmu, u toponimima Srema i Stražilova, romantičarskim toponimima, video je Crnjanski onu prelomnu tačku, onu zvezdu zornjaču od koje će srpski narod poći ponovo u visinu, nadahnut onome što nam je dala jedna nova, mlada generacija naših romantičara. Tako će on reći: prošlost i sva naša etika slavile su patnju. Bili smo narod umiranja i tuge. Nije se znao srebrni smeh, niti snaga rasvetanog drveća. Ali znajte da se to menja. Pod Fruškom gorom začela se nova književnost, novo mišljenje, nova etika, zasnovana na najvišoj ljudskoj vrednosti, na radovanju. Ja smatram našu romantičnu književnost kao veliku književnost. Ako je uporedite sa romantizmom u drugim zapadnim zemljama, ona ipak ostaje velika književnost. To što melanholično raspoloženje koje preovlađuje u mojim pesmama u prozi, to je privatna stvar, to ne bih hteo da tumačim. Ali nije u vezi toliko koliko se misli sa Brankom Radičevićem. A što se Radičevića tiče, i često sam ga spominjao, to je zato što je on u mojom detinjstvu i mojoj mladosti pun uspomena, što je vezan za mene, za moj život, za Temišvarsko groblje, gde imam sestre i maloga brata, pored groba mlađega Radičevića. A na kraju krajeva Fruška gora je i sad za mene najmilija zemlja u koju sam odlazio i zato je u mom sećanju, otuda izgleda da sam toliko se vezao za Branka. Razume se, što sam tu omladinu romantizma i voleo i divio se i njenom političkom radu koji je mnogo dublji nego što se misli. Moje pesničko delo ne vidim kao nastavak nekog našeg romantizma. Svakome je, smatram, dozvoljeno, istina, da kritičarima isto tako da o meni pišu što god hoće. To ne znači, međutim, da sam se za Branka vezao. Znači samo da poeziju uopšte smatram kao nešto što se ne može pisati bez toga što je naš romantizam bio. To oduševljenje, ta veza sa čitavim jednim narodom, sa čitavim jednim krajem, to je bila Vojvodina, ali i Srbija u isto vrijeme. Moja poezija je ono što bi se moglo označiti posleratna. Jedna večna melanholija koja se javlja u svakom čoveku, u svakoj zemlji posle rata. Stražilovo, Serbija, Lament, to su poeme koje govore svojim datumima postanka same za sebe. 1921, 1925, 1956. Na jednoj velikoj anketi koju sam ja imao priliku da sprovedem, i to vrlo kompetentno i kvalifikovanoj, pokazalo se da je Stražilovo jedna od 3 najpoznatije i najcenjenije pesme, odnosno poeme u srpskoj književnosti 20. veka. Kad pogledate te 3 poeme, ne samo što one odgovaraju jednoj skrivenoj implicitnoj strukturi 3 ciklusa iz lirike i itike, već u njima vidite jednu vrstu dvojstva, jednog rascepljenog pesničkog subjekta koji između sebe i tuđine ne može da uspostavi neposredan mir. U Stražilovu između uspomene na pesničko trajanje, na Branka Radičevića, na Vojvodinu i na poreklo, i između Firence, Fiezola i pogleda, dakle, na italijansku kulturu renesanse koja je tako moćno oblikovala ovoga stvaraoca. I moglo bi se reći da je Crnjanski najveći pesnik italijanskih i renesansnih inspiracija u nas. U Serbiji jedan susret između Srbije kao iluzije, kao slike, kao uspomene, kao prošlosti, kao Serbije i Srbije, kakva je ona bila tad, a kakva je i danas, odrpane, teške, nepodnošljive,
Tako da koliko je više voliš i koliko više čezneš za njom, stalno misliš taj isti stih, da si voleo celoga života Srbiju, a da se niste ni sreli. Lutam još, vitak sa srebrnim lukom, rascvetane trešnje zaseda mamim, ali iza gora zavičaj već slutim, gde ću smeh pod jablanovima samim da saranim. I ovde proletnje veče za mene je hladno, kao da dolinom tajno Dunav teče, a gde oblaci silaze arnu na dno i trepte uvi zelenila tvrda, vidim most što vodi nad vidikom u tešku tamu Fruškog brda. I mesto da se klanjam mesecu Toskanskom, što u reci rascvetan kao krin blista, znam da će ovog proleća zakašljati ružno i vidim vitak stas predamnom što se roni verno i tužno, senkom i korakom kroz vodu što zvoni u nebesa čista. I ovde rumen krina sa devojačkog rebra ja zorom umorno brišem bez milina, a kad utopim čun mesečev od srebra u novo more jutra i trave, sednem na oblak pa gledam svetlosti što se po nebu iz moje strasti jave. A mesto svog života davno živim bure i senke groznih vinograda, nastavljam sudbu, već i kod nas prošlu, bolesnu neku mladost bez prestanka tek rođenjem došlu, sa rasutim lišćem što se groba Branka na moj život pada. Kada govorimo o crnjanskom osjećanju prema romantizmu, meni se čini da treba imati u vidu dva romantičarska impulsa kod Crnjanskog. To znači naravno da Crnjanski nije bio romantičar, ali znači da dve romantičarske vrednosti ili dva impulsa za njega igraju značajnu ulogu. S jedne strane, to je osjećanje dostojanstva čoveka, koje je naravno suprotstavljeno razumevanju čoveka kao mašine koje dominiraju u eposi prosvećenosti, a sa druge strane to je jedno intimno osjećanje nacionalne kulture i nacionalne tradicije. Međutim, nije na odmet napomenuti, to treba ponoviti nekoliko puta, da to Crnjanskog nije sprečavalo da recepira i nešto što bih nazvao svetskom kulturom ili svetskom književnošću. Pa stoga ima smisla govoriti da kod Crnjanskog na delu postoji nešto što bih ja nazvao romantičarskim kosmopolitizmom i što bi razlikovao romantičarskim kosmopolitizmom, što bih razlikovao od kosmopolitizma prosvećenosti. Jer kad govorimo o kosmopolitizmu prosvećenosti, govorimo o jednoj ideji da jedna kultura na sebe preuzima ulogu globalne ili dominantne i da je ona zapravo suštinski neprijateljski nastrojena prema svim drugim kulturama koje želi da ukine, držeći da je ona superiorna, modernija, univerzalnija, ljudskija itd. Za razliku od takvog ofanzivnog, ekspanzivnog kosmopolitizma, koji se meni, moram priznati, ni malo ne dopada, kod Crnjanskog imamo posla sa romantičarskim kosmopolitizmom, koji otprilike može biti opisan ovako. To je jedna vrsta nacionalne kulturne samosvesti koja u isto vreme traži da upozna druge nacionalne kulture kako bi se u vrhuncima tih nacionalnih kultura stvorile jedna ideja svetske kulture. To je, mislim da je Crnjanski dobar primjer za tu vrstu romantičarskog kosmopolitizma i dobar primjer da zapravo takav kosmopolitizam može da postoji. Očigledno je da je Crnjanski blizak onom tipu autobiografskog ili autofikcionalnog diskursa, znači da uvek negde polazi od određenog autobiografskog iskustva, ali koje uzdiže na jedan univerzalni, metafizički, simbolički plan. To je, kažem, evidentno u većini njegovih dela i sva ta pitanja su, kažem, simbolično otvorena u njegovom prvom romanu, koji je prema oceni nekih uglednih evropskih slavista, kao što recimo Jan Žbicki, taj roman je proglašen za jedan od najboljih, možda i najbolji roman o Velikom ratu koji se u Evropi pojavio tokom 20. godina. Znači, od tog Neneka Čarnojeviću, od te priče o povratniku iz rata, o izgnanstvu, o traganju za izgubljenim zavičajem, o tom teškom, obespokojavajućem iskustvu istorije, koje se onda prenosi i na jedan univerzalni plan, ali svakako i na nacionalni plan, počinje to romaneskno iskustvo Miloša Crnjanskog, koje možda suštinski obeležava, zajedno recimo sa romanima Ive Andrića, suštinski obeležava modernizam i iskustvo modernističkog romana u srpskoj književnosti. U Neneku Čarnojeviću također je evidentno koliko Crnjanski ta pitanja istorije i odnosa istorije romana, odnosa istorijske i romaneskne istine zapravo razrešava na planu lirskog.
i taj moment lirskog, evokativnog, lirskog kao jedan fundamentalni oblik ljudskog postojanja u istoriji postoji u većini njegovih dela. Za razliku od Andrića, koji možda to pitanje razrešava na nivou epskog i na nivou nekakve, u žanrovskom smislu, velike epske hronike, Crnjanski to rešava na planu lirske evokacije prošlosti, nečeg melanholičnog, sentimentalnog, što uvek postoji u priči, u njegovim romanima, o njegovim junacima koji negde pokušavaju da se snađu na toj svetsko-istorijskoj pozornici istorije. Zanimljivo je da je u svakom od romana Miloša Crnjanskog, pa tako i u ovom prvom Dnevniku o Čanoviću, Crnjanski na izvestan način demistifikuje neki moment književnog, ali i istorijskog iskustva. Recimo u Dnevniku o Čanoviću i Seobama može se pratiti, i u drugoj knjizi Seoba konačno može se pratiti kako se demistifikuje to iskustvo o Srbima kao o ratnicima. Znači, to je jedan veliki nacionalni mit o ratničkom narodu. Kako se zapravo srpski nacion, to je i danas aktuelno pitanje, teško snalazi na toj evropskoj pozornici, u tim velikim političkim intrigama koje se vode na evropskoj pozornici. Taj moment nesnalaženja, pokušaja ne samo individue, nego i čitavog kolektiva da nađe svoje mesto, da nađe nekakav svoj zavičaj i prostor sreće na evropskoj geopolitičkoj mapi. To je, kažem, i danas veliko aktuelno pitanje koje otvaraju romani Miloša Crnjanskog. Neki će reći da su glavni junaci Miloša Crnjanskog koji imaju kanonsku vrednost u njegovom delu upravo vojnici, dakle pripadnici jednog starog epskog junačkog sveta koji se piscu ponekad čini etički superiornijim u odnosu na novi svet, individualistički naglašen, dakle svet čulnih uživanja. Međutim, svi oni zajedno, dakle svi ovi junaci zajedno sa Milošem Crnjanskim teže ka radosti i teže da donesu sreću svom tužnom narodu, kako je Crnjanski govorio. I upravo ta činjenica čini Miloša Crnjanskog romantičarem u punom smislu te reči, ali i avangardistom koji veruje u moć umetnosti da promeni svet i da donese jednog novog čoveka. Treba reći nešto što je očigledno i što je svima poznato, da je Crnjanski vrhunski pisac, veliki pisac, genijalan pisac. I kod genijalnih pisaca ne postoje čiste opozicije u smislu da je jedan član te opozicije ocenjen afirmativno, a drugi ocenjen negativno. Tako da je moje mišljenje da on u njegovoj antologijskoj pesmi Lament nad Beogradom zapravo pokušava da izmiri sa jedne strane patriotsko osjećanje, jer je to za njega prestonica, ne bilo koji grad, i sa druge strane jednu tendenciju modernosti ili trenutak nekakvog uzdanja u budućnost, u neku buduću snagu, energiju i razvijenost Beograda, koju on, dakle, pokušava da spoji sa patriotskim osjećanjima. U tom smislu jeste zapravo to velika pesma, jer ona pokazuje da se zapravo jedna vrsta osjećanja prestonice, da nije nužno da se ona sadrži samo u prošlosti, iako ona zaista i proizilazi iz prošlosti, ne može da isključi prošlost, nego se to kod Crnjanskog povezuje zapravo s jednim intenzivnim osjećanjem modernosti, s intenzivnim osjećanjem budućnosti koje nije suprotnost tom osjećanju prestonice i osjećanju prošlosti. Ti međutim rasteš u zornjaču jasnu s avalom plavom u daljini kao breg. Ti treperiš i kad ovde zvezde gasnu i topiš ko sunce i led suza i lanjski sneg. U tebi nema besmisla ni smrti, ti sjajiš kao iskopan stari mač. U tebi sve vaskrsne i zaigra pa se vrti i ponavlja kao dan i detinji plać. A kad mi se glas i oči i dah upokoje, ti ćeš me, znam, uzeti na krilo svoje. I napokon u Lamentu nad Beogradom, gde Crnjanski sa jednom strašnom snagom tragedije opeva užas sopstvene generacije, sve svoje mrtve prijatelje i sve ono što se zapravo u njihovom životu dogodilo, a da se nije zapravo ostvarilo, i opeva Beograd kao neku vrstu sna o tome da se vratiš nekom svom mladalačkoj čežnji, jer on nije u tom trenutku Beograđanin kao takav, nego da se vratiš onom najboljem što je Beograd kao simbol najizgrađenijeg društva u Srbiji mogao da ti pruži.
tako Crnjanski pevao lamentu nad Beogradom, pa mu se i prigovaralo da je to pomalo patetično i sentimentalno, da je preterao. A kad je vreme odmaklo i kad danas čitate te njegove stihove, vi vidite ono što je svojstveno crnjanskom pesniku. Izvanredan izraz, strahovit senzibilitet, različit, svoj, odmah znate da je to crnjanski, osjećaj za neku melodiju koja kao da je iz iskona pesništva progovorila. U tom smislu reči Crnjanski nije manje pesnik maternje melodije, ali u ovom slučaju modernističke, nego što je to, na primjer, Nastasijević ili mnogo docnije posle njega jedan Popa. On osjeća tu strašnu melodiju i uvek ima šta da kaže. Crnjanski je najfilozofičniji, najdublji i Crnjanski u tom svom pesničkom kriku i iskoraku govori o tome šta je čovek pod kapom nebeskom. Govori sa ukusom cinizma, nihilizma i jedne gorke, očajne vedrine koja je od Crnjanskog učinila jedan jedinstven pesnički proizvod i pesničko delo. Tu gorku vedrinu on je naravno preko sumatraizma preneo i u svoju prozu. I to je takođe jedinstven slučaj kada vi možete da vidite da je pesnik jedno od svojih osnovnih pesničkih misli, misao simultanizma i sumatraizma, preneo u Dnevnik o Čarnojeviću, u Seobe, u Roman o Londonu, u Hiperborejce, pa čak i u Embahade, pa bi se moglo reći da je cela kula njegovog književnog dela, pa i sva njegova proza oslonjena na jedan veliki pesnički uvid. 1917. i 1918. provodi polažući ispite u Beču, a krajem rata postaje član Društva hrvatskih književnika, sarađuje sa zagrebačkim savremenikom, upoznaje Andrića, Petra Dobrovića i druge. Posle rata, 1918. dolazi u Beograd, gde upisuje studije književnosti, uređuje list Dan i pristupa modernističkim književnim kružocima. Od 1918. do 1921. objavljuje svoje prve knjige, dramu Maska, liriku Itake, modernistički manifest, objašnjenja Sumatre, priče o Muškom i dnevnik o Čarnojeviću. Ima u dnevniku, ima u seobama, da ostalo i ne spominjem, i naturalizma, i realizma, pa ako hoćete i suve proze. Ono što vi nazivate intimni lirski ton, ja bih voleo da priznate kao originalnost. To je taj lirski faktor. Taj lirski faktor, ako hoćete, imati i u najvećim, najopširnijim romanima Krleže. Imate ga i u Andriću. Kritičari taj lirski faktor pripisuju meni naročito zato što je neobičan. A osim toga što je i najviše što se jednom pisu može priznati. Kritika ne voli da priznaje. Na kratko putuje u Pariz i Italiju, a po povratku 1921. ženi se Vidom Ružić, koja će mu ostati doživotna supruga. Sa radom počinje kao nastavnik u Pančevačkoj gimnaziji, a posle diplomiranja na Filozofskom fakultetu postaje profesor 4. Beogradske gimnazije. Piše novinarske i angažovane tekstove u tadašnjem vremenu, politici, našim krilima, Jadranskoj straži. Miloš Crnjanski je poznat kao romansijer, kao pesnik, poznat je kao esejista, poznat je uopšte kao jedan od vodećih intelektualaca srpskih, sigurno prve polovine 20. veka, kao prevodilac, kao pisac predgovora, kao čovjek koji je uradio zaista mnogo za srpsku književnost iz raznih uglova, od stvaralaštva do posredovanja i tako dalje, ali jedna od njegovih glavnih i velikih uloga je bilo da bude putopisac. On je počeo to da čini veoma rano, već posle Prvog svetskog rata je počeo da piše putopisne reportaže. I zapravo Crnjanski je napisao na desetine putopisnih reportaža tokom svoje literarne karijere, naročito u periodu između dva rata, znači od kraja Prvog svetskog rata pa tamo do 30. godina. To je period njegovog života kada je on prvo kao mladić posle rata putovao, a zatim je putovao nakon toga 30. godina u svojstvu atašeja za štampu tadašnje kraljevine. I on je jednostavno imao posebni dar da putuje prvo, jer i za to je potreban dar. I voleo je da putuje. Nama iz naše današnje perspektive deluje to kao nešto jednostavno. Teško je bilo putovati tada, iziskivalo je mnogo i materijalnih sredstava. On sam na mnogo mesta piše o tome koliko je to zapravo bilo teško i koliko je neke vrste odricanja čak zahtevalo. Ali s druge strane, njegovo putovanje je tekstualno putovanje, uvek, pored toga što je egzistencijalno putovanje. Dakle, on je obojio svoje putovanja tekstovima, pogotovo one najbolje njegove knjige kao što Ljubav u Toskani ili Knjiga o Nemačkoj ili Pismo iz Francuske. Jednostavno, tu mi imamo Crnjansku koji je dotakao jednim žanrom
koji zovemo putopis vrhove srpske književnosti. Dakle, Crnjanski nam daje jednu viziju sveta koja je i danas aktuelna. Ne zato što je Italija ista kao što je bila, naprotiv, uopšte nije ista. Ne zato što je svet isti, ali ta poezija koju on nudi u putopisu zapravo daje jedan model kako čovjek može da vlada svetom, ali na jedan literaran način, na jedan umetnički način, na jedan uverljiv način. I mislim da ako bismo posmatrali konfiguraciju književnosti između dva rata i ako bismo sada vrednovali visoko seobe, naravno, ako bismo vrednovali druga dela koja su nastale u tom periodu, takođe i putopisi ovakvi, poput putopisa Crnjanskog, imaju ogromnu vrednost.